Terima jual beli tukar tambah mobil bekas berkualitas di Palembang. Ready? Honda Jazz IDSI Matic 2006, Avanza tipe G Matic 2010, Daihatsu Sigra manual 2017, Toyota Rush G manual 2011, Rush TRD manual tahun 2021, Avanza 2017 tipe G manual, CR-V 2008 automatic matic transmisi. Di belakang masih ada unit lagi. Ready, update. Silakan berminat boleh telepon WA, kunjungi showroom kita Alif Mobilindo Palembang.